Daydayaw ti Apo, naimbag nga bigat, aldawyo kakabsat, ket addapi kami manen nga umay mangdaydayaw kini Apo ket dati nga pakadanunan iti live stream ket adda kayo nga nasiyaat ket babaen tinakan ni Apo Isos ket kablaawang kayo ti napudot na barang Amen. kablaaw kada kayo ket sakbay nga tayo dinggan iti panagkangkanta ket awag umampay ni Sister Hani nga isu ti mangidalan iti pananglukat iti kararan. Manalangin tayo. Lord, pinupuri ka namin at sinasamba. Lord, maraming salamat po sa panibawang araw naman po, Lord, na pinagkaloob mo po sa amin, sa kalakasan, Lord, at pagpapala, Lord, sa araw-araw. Lord, maraming salamat sa katugunan po ng aming panalangin at sa pag-provide po, Lord, ng pangangailangan namin sa araw-araw. Lord, ikaw po ang manguna sa aming gawain ngayon, Lord. I-bless mo, Lord, at bigyan mo po, Lord, ng makalangit na kaisipan, Lord, ang mga anak mo, Lord, na magagamit sa araw na to, Lord. Pinabalik ko, Lord, ang papuri ko sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. In all the time, God is so good. This is the days of Elijah. Amen. And this is time for harvest. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Bless you. Bless you, Lord. Bless your name. Amen. God is good. Truly that God is good because God gives us a good weather. And we know it that the Holy Spirit, the living God, His presence is here. His presence is so awesome. Hallelujah. Amen. Hallelujah. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And Lord, is the days of defiance, of falling in darkness and sorrow. We are the desert crying, preparing the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice, still jubilee. Out of Zion's hill, salvation is come. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. These are the days of your servant David, building the temple of praise. These are the days of the harvest, the fields are as white and the word, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun, like the trumpet call. Lift your voice, year of jubilee, in light of Zion's hill, salvation's come. There's no one like Jehovah. 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 Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet calls, lift your voice, year of jubilee, in light of Zion's hill, salvation come. There's no one like Jehovah. 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 Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift
Wala po. Adot di maani, ng basit ako, nagtatrabaho ng ako, biyamang kami, na pinili na kami, Lord. Kasi kami ako, at kalingalibunan na kami ka. Pinili na kami ako, na mangwaragawag isa sa umapo. Katagiyamang kami, o Diyos, adagpi kapatitin namin nagtakas namin tapusin siya mo. Yamang kami ako, tibalay ingay mo. Marit namin lang unay ako. Tinasyaat mo kada kami nga lako. Aramidan na kami ako kasi kami ako tidak da ulo. We are the head ko ka, not the tail. So yaman kami Lord Jesus. Kinahibag mo, kinaayat mo kada kami. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole world. In praise is the Lord in whom we have the victory. Yes, Lord. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you, Lord, our God is earth, through earth in heaven above. Praise is the Lord who is worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole world. Great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees, Lord. And Lord, we want to lift your name on high.
the Lord is worthy to be praised. In the joy of the whole earth, O God, kinaimbag mo, Apo, na mabalbali na po, iriyaw mi, O God. Agserbi kaming gana, makaykaya mi, O God. Kat mo ikumpara mi, Apo, ti kinaimbag mo kada kami. Awan na, Apo, ti kaaspin na, O God, Lord. Kapadpadaw, we cannot compare, O God, Lord. Ti kinaanos mo, kinasyaat mo, kinaimbag mo, kinaayat mo, O Diyos, kada kami. Kad Apo, ati lang, Apo, ti may bagami king pangka. Nagserbi kami king ka, kung gana makaykaya mi, kung gana, Apo, taangis mo ka. Kad Apo, tulungan na kami, nga magna, tulungan na kami agbyag, O God, Lord, according to your will, O God, Lord Jesus. Nang kami na Apo, nawang katibiyag mo, kad awang mararami ko. So, biyamang kami, Apo, kad Apo, deklarami, Apo, ti balay, naldaw-aldaw, Apo, kanatiyamang kami, Apo, ayat mo kat kami. Kaya Apo, ti dawat mo ka, tinagan mo, Apo, sus. Sir, pray, amen. Shall I move here? Amen. Yes, it's not. I-focus sila dito yung tanong. Praise the Lord. Are we all blessed? Are we all blessed? Amen. So let's go to the Word of God. And before we go to the Word of God, let's just pray. Father God, we thank you for this moment you have given unto us. We thank you, Lord, for this day. We believe, Father God, that you will always be with us. And may you bless your word, that you bless, Father God, your people who's going to receive and hear it, Lord. We thank you, Father God. We bless your name again, and we give you glory, we give you honor, we give you praise. In Jesus' name, amen. So let's go for the Word of God. If you want to say hello to everyone who are around us, and greetings in the name of our Lord Jesus Christ. And this is our group. We're Filipinos, and yes, we're a group of Ilocanos. We have your own language, but we're going to speak English so that everyone will understand. Amen? So let's go to the Word of God. The Word of God, we can see it in Revelation 10, verse 9 and 10. And before we're going to read the Word of God, I just want to thank God because the Bible study we have last night is just coincidence. It's not a coincidence. I believe that God has arranged everything, because last night Bible study is all about eating the Word of God, so that everything you have your benefits. So the question last night is all about why we always sacrifice, even though there is a little bit far. I mean, it's a far distance when we go, when there is a gathering, a fellowship, but we're still going it because, and the question is that what will be your benefits when you sacrifice going to hear the word of, or listen to the word of God, or attending a gathering of the saints. And some of the brethren says that they want to add more their knowledge, they want to know the plan of God in their lives, and because they trust the Lord. So everything, all these are benefits when we go and having a fellowship, even though it's a far distance. And also, the song that we have sang, it's all about Ezekiel. It's all about the, what's the title? Yeah, the days of Elijah. It says there, these are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses. Not only the Lord's servant, but we also a servant of God. And the righteousness being restored. So, and though these are the days of great trials, it's true, we're facing a great trials in this world, we're facing a great crisis, sickness, depressed,
in all these kinds of trials, of famine, in darkness, in sword, still we are the voice in the desert crying. We, as an instrument of God, declaring the word of the Lord, preparing the way of the Lord. We don't need to be, let's say, you will be ashamed or you are so weak to express or to preach the gospel. What's wrong with that? God has given us a boldness. Can we say amen? Amen. Preparing the way of the Lord. And the other part is declaring the word of the Lord. So let's go to our verse. And Revelation 10 verse 9 and 10. The word of God says here, so I went to the angel and asked him to give me the little scroll. He said to me, take it and eat it. It will turn your stomach sour, but in your mouth it will be sweet as honey. I took a little scroll from the angel's hand and ate it. It tasted as sweet as honey in my mouth, but when I had eaten it, my stomach turned sour. It's just the same. The first and the second verse that we have read is just the same. And if you could see, if you have read all the Revelation, John and the angels are walking together, and the angel continue to show what will be the future. That's why this book called it Revelation, because the angel want to reveal the coming event, the future event, what will going to happen in this world. So when we say this, can I ask you a question? How often you ate the word of God and share it? Are you just eating it and without swallowing? And you remember the message that we have that was 3 weeks ago or 2 weeks ago, that some people eat the word of God but they didn't swallow it. And now this one, the angel said, take this scroll, okay, eat it. It tastes bitter. No, it tastes sweet because it's still in his mouth, and it tastes honey, and later on it will be bitter and sour inside his stomach. Okay, so let's go this kind of thing. This little book was pleasing with John's taste. It's the same with us. When we read the word of the Lord, we read and read, and we want and we love the story. We love the, let's say, the biblical story, the character, what happened before, all the miracles of Jesus has done, and it's beautiful. It's so pleasing. But then there's a part that we need to obey some of God's word, and we don't like it. We don't like it. Look like we've been eating, let's say, a paracetamol. When you have taken this kind of medicine, if you're not feeling well, it tastes bitter, right? And what will be the outcome? What will be the result? You will feel better. Although the response of your stomach, sometimes it's pain. There's pain. You will feel the painful. And later on, what you're gonna do? I mean, what will be the result? As I've told you, you will feel better. So we love to study the Word of God and we find new things. That is the answer that we have some of our brethren last night. In Jeremiah 15 verse 16, the Word of God says there that I've been eating. In Ilocano, nagtarauna kun dagiti saom apo.
If you have read that verse, I've been eating, I've been swallowing. So we need to swallow. We need to eat and swallow, eat and swallow. That's what Jeremiah said in that verse. So that we will know the outcome and we will know the magic. We will know also the result. Which is so beautiful if you had read that verse. So let's go down. The tasting good can also be like our first love. When we all zealous for God's word. In Ilocano, so ibagbaga na dito yung na imas wano, nasamit nga raman na. Kasla di mo una nga ayat tayo. Ngagkaligaguman tayo una, agtarigagay tayo, iti kinapudno, iti Diyos. Nga may didumtangan, iti panagtulnog tayo, tadamot dagiti daduma, kunana di jay, if you're still doing things that it's not pleasing in the eyes of God, and then when God says, do not do that, do not do this, and it feels so sour in our taste, then, as we come to understand what it really means and how it affects our life, it becomes less and less sweet and more bitter. Sumat, di ba? Is it true? But sometimes God wants to change our lives because of His Word, because no one can change everyone's life except God in His Word. God is so powerful as well as His Word, so powerful to change a person's life. To change a person from bad into good, from rags into riches, from unbeliever to believer. So in this word, in this word of God, that's why it says there, it tastes bitter and bitter, because when we say bitter, when you keep on reading the word of God, you will be upset. Why? Because the life that we have been in the past, it's hard to let it go. You used to be a gambler, you used to be a drunkard, you used to be committing adultery, and because the word of the Lord says, do not commit adultery, do not be a drunkard, be holy, for I am holy. And what will happen to your spirit? Your spirit will be upset because you don't want to let it go. Your spirit will be hurt. Your spirit will be suffered. Your spirit will be expecting or experiencing agony, torment, discomfort. All this a bitter taste of the spirit that you always live for it. But then, when the Lord changes you, when the Lord changes you, you will be a better person. That's why the angel said to John, in this kind of example, so I went to the angel and asked him to give me the little scroll, and he said to me, take it and eat it. It will turn your stomach sour, but in your mouth it will be as sweet as honey. And the second part, we will see, it's like this kind of praise. His stomach become bitter, means that it did not just squeeze. Do you know that word queasy? No atay patpatangken kan ta nasakit ta tiyan mo, agib ibturkan. John threw up, kahit nasa unit kakabsat, it took a little scroll. So John took the little scroll from the angel's hand, kinana eat it, and it tastes as sweet as honey in his mouth. But when he ate it,
his stomach turned sour. Namuyo no umalsum ti panagrik natin, umapgusan. What you gonna do? Dirabi, agdwal. Agdwal kan. And you know this kind of throwing up, this dwal means, ikatamon dagiti na aramid mo nga dakes. Tay di ikinan mo di sa uti apo, nagsamit, nagsakit mo't no i-aramata mo no kayat mo nga usarunan aramatanan no i-apply mo tabiyag mo. Iso nga ijayan agkiwar iji buksit mo kahit nasa mo nagkiwaran iji biyag mo iji puso mo iji riknamon iji panunot mo iji duhal ako na ng tri up ijayan. Iso jay nilaksid mo dagiti nga arami dun. Nagbalin ka nga na imbagan nga tao. You will become a better person. God is pleasing in you, in your lives, in your actions, in your words also. Nakarkaro dagiti rumwar ka dagiti bibig tayo. John threw up kuna natin kakabsat. Kitaan tayo, idin, si makit, idibuksit na. And a little later, it says that the angel tells him, John, get up and rise. It is in the record to show us the normal reaction to God's word. Daytoy kakabsat. Nagkinan tayo, tinaraon tayo ti asao ti Apo. Inidyahan tayo, nilikudan tayo dagiti arami din, nga saan nga nakakayayo ti imatang ti Apo. Tumakter tayo, agbalin tayo nga testimonyo. Gapo ta pinabaro na tayo ni Apo Diyos. Daytoy ti reaction na, daytoy ti panakabalin iti sao ti Apo. Note si tayo kagtaraon tayo kunakon ulitikon likudan tayo dagiti aramid tayo nga saan nakayayo iti Apo. Kang runan ka dagiti anak iti Apo, kang runan dagiti aramatan ti Apo, kang runan dagiti inayaban iti Apo. Nakalpas ka man wano saan yung aramatan na kani Apo. If God called you to eat this little scroll, kahit nang saon ti sao ti Apo, itaraon mo anak ko, agbasa ka anak ko, italimong mo tapanunot mo, itapuso man ako taramatem, ingka, ibaon ka, uri sa dino ni Jai, aramaten ka, saan kanto agbuteng, kunana, kaslaki ni Moises, kaslaki ni Daniel, kasano kami agsaw Apo, kunada, ubing kami pailaeng, ngam saan kunana ingkayo, tasyak iti agsaw, para kada kayo, lukatan niyo lang, tabibigyo, kunana ni Jai, tasyak tagtimak, syak tagsao, para kada kayo. Iso nagmayat ayaten nga kamsat iti agpaaramat unay. Tada tayo ket kalasugan tay laeng. No kumakakabsat rangtay tay laeng. No kayat da nga bumalasi dagiti tattao aramaten da kalaeng. Tapno makabalasi da ijay sa bangir nga banda iti karayan. So agpaaramat tayo ayaten nga kabsat. Paaramat tayo. Tapno kasta adu ti makabalasiw manipod iti kinadakes nga lubong ket mapanda iti naimbag nga lubong. Madaydayaw iti Apo kakabsat. When kakabsat uri pa Ezekiel 3 kunana ti nagpintas binasbasak laeng tatay kabsat na duktalak laeng kunana to G3 and he said to me, Son of man, eat what is before you. Eat this scroll. Then you go and speak to the people of Israel. So I opened my mouth and he gave me the scroll to eat. Then he said to me, Son of man, eat this scroll I'm giving you and fill your stomach with it. Kastamot kakabsat. Agbasa tayo. Agdengeg tayo kakabsat. No anyaman dagiti pakabinipiswan tayo ang runan na no maipanggep iti sao iti Apo. Tapno kasta no mabsog tayo kakabsat adda ibingay tayo saan tayo nga maawanan. At ikunana di sao na di Apo kabsat at sao ti Apo kasla unay danom uminom tayo nga uminom pakabsat tano kasta no sumanao tayo ti kangwanan kadagiti saan nga namati saan tayo nga mawawan. Madaydayaw iti Apo. Si dayti nga mensahe kakabsat kasaan lang nga mensahe iti panangan iti sao ti Apo no dikit di mensahe pay kakabsat iti panagtitin na ros. Ti mensahe ti pinagtitin na ros, mensahe ti panagpakawan ti tunggal may sakit na samit unay. Ngam ti mensahe kakabsat iti panagrigat iso ti kunana wenno iti papatay iti basol ket napait.
Amuyo kakabsat, ada tinangag ko. Nga iti makaagas laeng, iti patay, ket ni Apo Diyos. No, dagiti mangagas kakabsat, ket sanda pa'y maagasan, di bukod da nga bagi. Dagiti doktor, handa maagasan, matay dan tulata. Isu nagimbag iti sa uti Apo kakabsatan, adda kanya iti sa uti Apo, adda kanya tay mutten, da di agas iti patay, hantayin tumatay. Maawantay man diti lubong, ng kunana, siyak iti patay, ket naagungar at agungar kayon tumet, di ba kunana dyan. Tanaparmukan ni patay. Umuya dati istorya iti may sang pastor na mabalingan na buhay yo ato nang nangigyo. Nagministro kada iti natayan nga kunana di jay. Adda kabagyan na nga doktor. Doktora mo jay asawa na. Kada hindi ka nga pandemic kunana jay, no pandabisitaan di anak na kapsat agalkohol kayo kunana. Hanyo maigamanday ta anak ko, no di kayo agalkohol. Kas jilat ta kano agal alkohol da uray pandalang ta na, kunada ket ati nga ubing ket adda nga rod iti marikrik nana. Ket kada ko nga kunana jay, kas jay agal alkohol da met, naka face mask da, naka PPE ko na doon sa pwede dyan, kat sapay, ta, haan nga nagbalay giday di ubing. Natay di ubing, kat doktor dapay. Kat no, dan anayin tayo katumaray tayo ti doktor, taan mabuting tayo ti patay. Mabuting ka sakit. At dati marikrik na ako, mabuting ka ti patay, at dadangan si sakit mong kunak kuma. Kat ijay kakabsat nga handa mabalinan. Di can't cure a sick person, even their own child. Kata dapat may sa kunana jay nga may sa nga pastor pa kunana jay no mabalin nga na-share yu dayto yun nang nangagyo. Kat nagkapuda iti may sa nga may sa nga convention kanarabyan da nagmotor da makaninang tai kalubon ka kunana kano. Gapo tayo di bagyo kakabsat, kaya di daldalan ni di kinagalis. Nangyagyo siguro da ito yan. Naipurwak mo ni ninang na di, ninang napasol di likod, kadi na napuputan, tayo mula ang bag. Kadi ko talyawon na kanu, ni ninang ko, ay ninang, tanasip ngat, ninang pastor, ayan mo. Nagsubli ka no, ninang pastor, ayan mo. At tuyak anak ko, kunana kanu, di kanu babaot iti sabat, ayan na. Kat kunana, maragsakan nak ninang. Anak pa karagsakan manak ko. Kunana, naipurwakan. Tas ibibiyag ka. Kunana. Iti binangon na. Hanak nga nan ano anak ko. Kunana. Inyawid na kan mariknanak na sakit disikot na. Kuna di anak na mama. Di ka amuno na perdiwo no na bluday ta. Durim kat agin inot ka nga matay. Kunana. Inta ipaagas ta da naglaing nga mangagas ko. Alaman nga rod anak ko kunana. So napanda impaagas. Kat gapo ta tinambur dang kunana ka 207. Kat kunana agawid tanan ako ket rabiin. Ka 207. Kag dinamag nga rod ito nga mangagas isu nga nagatiddag iti pila. Kat masapatan tulan no bigaten anak ko kunana kidajemos mo anak na. So, nagsapa da, nagparbangon da. Kat kunada, ay apo anak ko. Kunan. Nagsapa tati kunatan, no kasano ka atiddag pila di kalman, kunana. At atiddag man ti pilan. Hun nga rod, kunada, tatagapot na kasjay nga nagatiddag ti pila, kunana kada di paralista. Ay, kunana, miss, kunana. Miss, ang pita nagaduman ti pilan. Ay, when ma'am. Kunada. Hindi kalman nagadupila sa pinarbang. When ma'am. Kunana. Iso nga nagatiddag ti pila. Ta, ginalaing nga mangagas ko na tayo. Natay, mangagas pa'y. Daydaywan ti tao. Iso ha, uray kasano kalaing mangagas iti may sa nga tao. Han na maagasan ti bagbagina. Takitan nyo kat na tayo. Nga madito'y kakabsat, agsubli tayo, ijay, teksto tayo. Agawaan tayo, itagbasa ti sa uti apo. Di pa nagbasbasa tayo kakabsat, saan tayo mabuting nga matay? Saan tayo pa nagpapaagas di pada tayo? Nga tao.
Paagas tayo ti Apo ta kunana dya, I am a great healer. Kunana dya. Nimbaga na dya, kakabsat nga, ipasabot ko ami nga pagkasapulan nyo. Wen, kunana dya. Nimbaga na dya, kabsat. I will meet all your need according to your riches glorious in Christ Jesus. I am a great provider. I am a Jehovah Rapha. Tatalaunay kay kabsat. Mapang ka makipilpila ket aji mo ganam na ba nga mga gaskin ka ket awanen. Nataymot gaya man. Wen kakabsat. Iti may batik nga minsay kakabsat ket daytoy. Agtalinad ko mga ti kararwatay kakabsat ket nasinged unay nga makirelasyon iti Apo. Babaen ti panagbasa tayo kadagiti sa una. Naadal tayo di rabi, ako na tayo. Your word is the light of my path. Ano ba kabalinsa? Your word is the lamp of my path in the light. Nilakit din. Iso kakabsat. We are not simply testifying the goodness of God, but we will preach the gospel. We will preach the word of God so that there will be an eternal life to everyone who can hear the word. Kanan tayo ti sao ti Apo. Tilmunon tayo, nanamon tayo, uray na pait. Ng pagimbagan na itibiyag tayo. Like the paracetamol ko nakatay, the paracetamol, when you eat it, it's bitter, but it will make you feel better. Kasta ti sao ti Apo. Madaydayaw ti Apo, ket agyaman tayo ti dayto nga kanito. Ay bak nga ro ti kabsat ni Pastor James sa isunan iti bang rekep ti dayto nga aramid tayo. Palasat ket kada kayo amin kakabsat ni nakikadwa pakangeg ken nakangeg si mensahe kondisyonan na tayo kumamin in emphasize impalpalagip ti nagmensahe nga ti pateg ti sao ti Apo ket nadaduman narigat nga awaten ta napait ngamjay gayem nga kinapait na ket iso timang ti panakaagas gaputa ti tattao na daduma dito nga biag ti laing birbiroken tayo kada kitay komportable nga biag panay nga nasamit napintas nga pagindaan ken daduma pay ngano ti Apo no daduma ket ited namet ti gaputa ayaten na tayo hana tayo kaya nga maisagmak kaya nang agsaya dagiti biag tayo ket agyaman tayo ti kanikabsat tagpaypayso na ayaten mi nga kakabsat ket ti kabsat hanilet ket makapabendisyon ti testimonyo ken personal nga biag na hanga na panjay Bible school daytoy awan ti formal nga panag-eskwela na iti Biblia ngem inted na ti sinungbatan na ti ayab ti Apo ket inted na ti biag na ket paus-usar so nasa una tatay di jay nga di mensahe nga iyeg mo ti biag mo pausar ka kahit kung sakbay nga agkararag tayo ulitek ti Apo ay ayaten na tayo ditoy nga biag kakabsat agbirbirok tayo nagadungo sa ludsod tayo yung kahit kung ibaga kada kayo ti sao ti Apo from A to Z ada di aminin amin nga sa ludsod mo ada di aminin iso nga ipagpatuloy tayo nga subaybayan ti agdingig kadagiti manursuro pinakangiwat ti Apo iti agisursuro mga kasaba laing nga da kami no di amin nga mga kasaba mapantayo di kapilya ta ti sao ti Apo iso ti mangted ti guide kada tayo dito nga biag adda panagkupas kuna nga ti Biblia nga
Ti banbantay ken daytoy nga lubong kay marunaw to. Ngem ti sao ti Apo agtalan na ito iti nga agnanayon. Madaydayaw ti Apo. Mapantayo ti panagkararag agyaman kami Apo ti mensahe ti biag. Agyaman kami daytoy nga gundaway inted mo. Tapnon daydayaw kami tagtag ay mi day tanagan mo gaputa naimbag kaunay kada kami kat agpatuloy ka kadi nga ag ministro kadagiti puspuso mi ore dagiti kakabsat mi nga naayat nga dumdungeg anyaman dagiti personal nga kasapulan da isabet mo kadi no dagsapsapol iti liwliwaim kadi no dagsapsapol iti panakaagas agagas ka kadi no dagsapsapol Apo iti inana sika tinagkuna nga umay kayo kanyak na kayo amin nga nabanbanugan ken madagdag sinanta kan kayo ti inana dagsapsapol iti panakaisalakan mangisalakan ka kadi lawen na pagyaman kami ti dakkel na naindaklan ngayat mo kiti tatay at ti ama nga naindaklan ken ti parabor na nga isut ni Kristo ken ti panakikadkadwa Espiritu Santo isuda dagiti nga tallo nga persona ti may nga Trinidad nga Dios isuda ko mati magiadda kada tayo papanagnanayon awan patinggana amen ket amen nimbag nga oras ket aldaw tayo amen kagabsat